Thorang Marakta Security gi akan section thang luina na humbudra suba Independence Day gi thauram pangthokre. Akan section thorang Marakta Imphal gi tongan ba mafam ani da bom pokaikre. Lalolup sing na kaukiba general strike na mahusagi punsi da sauna kadapikre. Amadi Minuthongda leiriba artificial rock climbing wall matamga chunaba mawngda samgatabadi Manipurdagi Olympian climber puthokpa ngamgani haina chief instructor na phongdokre. Khurumjari ISTV pawmiyang tabirba simutaram nokchari hauzima pungiba paw British ki makuttagi India na ningkha tamkiba Humbudra suba Independence Day gi thauram leibak asina harau tayamna pangthukre. Prime Minister Narendra Modi na Red Fort ta machu ahungi firal paihanduna thorom pangthuke. Manipur da su tongan ba lalolu kayagi boycott amadi total shutdown gi marakta akan section thaurang luina Independence Day gi thauram paksana pangthuke. Mapung oiba thauram Manipur sarkar na sinduna ahan ba Manipur Rifles parade ground pangthuke. Thauramadu Chief Minister Akram Ibobina Bharat ki machu ahungi firal singkhatke. Thauramadu Deputy Chief Minister Gaikangam Minister MLA Civil Lamadi Police ki makok thongba official kayana saruk yakhe. Chief Minister na contingent singi parade yangsinbaga luina school, college, NCC, Home Guard, Police, BSF, CRPF, IRD, Mizoram Police, ex-servicemen yauna contingent nipuna saruk yaba mass party salute Chief Minister na okay. Mamang Sahigi Republic Day Thoramda Police Medal for Gallantry Panglaba Imphal West Commando gi Constable Guite Kham Jammu President Police Medal for Distinguished Service ki oina Imphal West Police ki Inspector S. Khomdon Insolusugani Taramarigi Republic Day Thoramda Police Medal for Meritorious Service Pangraba Second MR gi Havildar ki Nando Kom Imphal West Police ki Inspector S. Rameshwar Sharma CID Crime Branch Imphal gi Constable S. Rajendro Taruk Suba IRB gi Commandant Muhammad Firoz Khan Tamenglong District Police ki SI Kiangsu Anthony amasung Second MR gi Havildar Ashay Kumar Pradhan da medal yentoke. Thorongga mari lainana Chief Minister Akram Ibobina State Asina Sakut Thorangi Lamda Kumang Sakshin Bangamle Human Resource Semgadaba Institute Kaya Hangdopungamle Sports University Sananaba Darkar Oiba Lam Central Government Sinakre Lamdam Sigi Lambi Thongi Pibam Phagatnaba Ahenba Miyeng Changde Insolisungani Tara Nepal da Manipur gi mafam khudingmakta mai phanganaba vision document sembalore law and order gi pibam hanadagi fagatle lamdam sigi yelongni kannanaba furup amatagi interest soktaba anowa bill ama pass tawnaba sarkar asina hotnade masida miyamna apam da mot pibiu lamdam masida thokliba thodok wathok sing yanaba ama puraknaba apam da tatok tasin phaminaduna honaminase leingak asina kanagumba miyoi amatagi natraga miyoi kharagi oiba wakhalolda thabak tawba leiti haike कोई बिल से पास करवा है उसे कोई की गवर्नमेंट से नाय को थानबंदी तो वो बिल से कोई ना हाउस को पास करवा या कोई लोगा एंटी नेशन कोई लोगा एंटी कॉन्स्टिट्यूशन कोई लोगा अदो मणिपुर लेगा प्रजा सेशन अमतरी इंटरेस्ट को लोगो वेलदी कोई बिल से कोई ना पास करवा सु मधुई माही मधुई कान मोय अदना कोई Manipur any section of the society. कोई Manipur कोई Manipur नापनी होइबा single लेगा होइनो तपाप लेगा होइनो नया पूरा मना यूनिवर्स होइबा तना वो सेक्शन का सोसाइटी सेक्शन की इंटरेस्ट होइबा बिल मा तो तमना सरकार ना पास हो पामी और नया कोई ना
मसी नयांगी प्रॉपर्टी होइना थमजरबनी अखोई मसी इंटरनेट का अखोई भारतना मयाम कुरुमना मसी खनन नैनगिरगा सजेशन एनी कमेंट बिबिया कोदुनी कोइना नाजेबा इम्फाल ईस्ट की ओइना डीसी इम्फाल ईस्ट एम जोइना चीफ गेस्ट ओइदुना महाकी ऑफिस कॉम्प्लेक्स ता मचु अहुंगी फिराल पहंदुना इंडिपेंडेंस डे पांगथोके थरमदुदा एडीसी एसडीओ एडिशनल एसपी सिविल अमदी पुलिस की मकोक थोंगबा लुचिंगबा क्या सुसरुक किया के मणिपुर पुलिस की कंटिजेंट अमना गार्ड ऑफ ऑनर पीके थरंगा मरी लेना मथौदा खोजंगबा स्टाफ सिंगदा सर्टिफिकेट ऑफ कमेमोरेशन पीदुना पुनिंग थवतके तोगान तोगान बा मफमदगी लागपा फिजिकली चैलेंजेस सिंगदा व्हीलचेयर अमदी अतै पोलम कया यंथोके थरंगा मरी लेना डीसीएम जोइना सही खरगी मनुंगदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट सिंथानबा याबा मवोंगदा साउथ लमजेलदा खुमांग साउक्षिनना संगसिमबंगमले डिस्ट्रिक्ट असिगी आधार कार्ड साबगी थबक चादा मफुहुंदो लोशिले लेमोरिबा सिंग अगस्त 19 फाबगी मनुंगदा लोशिलगने लैंड कंप्यूटराइजेशन अयाम्बा सरुक लोशिले वर्ल्ड बैंक की सेंटंग मखादा संजनममदा सागतकदौरिबा 33 kV पावर सबस्टेशन लोशिलबदी डिस्ट्रिक्ट असिगी मैगी फिबम फत्तबा कोखनबंगमगनी हाइखे पाउजेलदी कोई खुदिंगमना पीबा याबा यामना समना कंट्रीब्यूशन होइना लाकदोरिबा फ्यूचर जेनरेशन की पीबा याबा तौबा याबा अमा यंगजबदा हौजिकी लेरिबा कोई क्लाइमेट चेंज अदुगा सिगी ग्लोबल वार्मिंग अदुगा हौजिकी अयंगसाई खल कारेरिबा एनवायरनमेंट पोल्यूशन थोरिबा पुनमक्सिंग असि कन्नबगिदमक्ता अखोई खुदिंगमकना अंगम्बा थाक्ता वेस्टलैंड ओरो अगी लेजबिंग कोल्ड ओरो उ खरगा थादना उसिंग असि हिंगलगा कोई एनवायरनमेंट सि नुंगाइना अखोई हिंगनबा अदुगा अयंगसाई खलसि कायदना होनबदा कोई पुना सरुक यामुनेसि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थवालनसु इंडिपेंडेंस डे थौरम डीसी कॉम्प्लेक्स ता डेप्यूटी कमिश्नर टी रंजित ना मचु अहुंगी फिराल चिंखतुना थौरम पांगथोके पुलिस स्कूल की माहौल सिंह तोंगान तोंगान बा डिपार्टमेंट सिंह के कंटिजेंट निफुमाथोइना सरुक याबा मार्च पास की सैल्यूट डीसी ना ओके अनि सुबह सम राइफल्स की बैंड अमसुंग तोंगान तोंगान बा कल्चरल ट्रिप सिंह के जगो इसे कया उठके मथौ निंथिना पांगथोकपा एम्प्लॉई मुद्रा तरुकता सर्टिफिकेट यंथोके बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइनसु मफम कयादा इंडिपेंडेंस डे थौरम पांगथुके मपुंग ओइबा थौरम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की मिनी सेक्रेटरीट ग्राउंड दा डेप्यूटी कमिश्नर बॉबी वाइखोमना मचु अहुंगी फिराल चिंखतुना हुदोके सिविल पुलिस वीडीएफ एनसीसी जेएनसी अमदे स्कूल कयागी अपुनबा कंटिजेंट तराहुंगोइना पीबा मार्च पास के सैल्यूट डीसी ना ओके ngasi ki thoram adu da Bishnupur district ki adaksa ithoi एसपी बिष्णुपुर फैमथिंग नसांगबा अनि सुबा आईआरबी की सीओ जयंता अमदी पब्लिक लीडर के आसोसन गया के डीसी बोबिना निंग तमलबा इंडिया की लेंगाकना मियाम की दमक अनोब थौसिल कया पिरकलिबा असिदा मियामना कोऑपरेशन पीद्रगदी थोइदोकना कानबा फंगै मियामना इसागी फंगम थोकपा हक दाबी तौबा पांथोगदबा थौदांगना पांथोकतबना खुनाय असिना खुमांग सौक्सिंबदा अपनबा ओहेली हाइके मार्च पास ता सरुक याकिबा अमदी डिस्ट्रिक्ट असिगी ओइना मथौ निंथिना तौबा एम्प्लॉई सिंगदा मना मथुम पीदुना इकाई खुनबा उठके इंगलबा इंडिया की लेंगाका रजाई कानबा कयामा पॉलिसी ओइना स्कीम ओइना बिथों लगसु रजाना ऑपरेशन की दगदी थोइदोना कानबा फंगो ngasi matam masada isagi phangam thokpa right khaptan dabi toba aduga citizen nagrik ama boibagi thabda tawdaba sina koi kuna kumam chausan da tanba oibe adana ngasi ningkam ningsing thoram asigi tanja laujaraga miyam focus nizaba amadi responsible citizen point of view aduga rana mata asida kenjanjari डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चुराचानपुर सिंधुना हुमुद्रा सुबा इंडिपेंडेंस डे की थौरम चुराचानपुर की तुइबोंग लेबा पीस ग्राउंड पांथुखरे थौरम अदुदा चुराचानपुर की डीसी लोमिनथांग हाउकिपना भारत की मचु अहुंगी फिराल चिंकटखे
तोंगान तोंगान बा कंटिजेंट सिंगी मार्च पास्ट अमदी नाट की ओइबा थोरम कयासु पांगथोके थोरम असी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उखुल नसु सिंदुना उखुल गी बाक्सी ग्राउंड दा डीसी ऋषिकेश मोदाकना मचु अहुंगी फिराल चिंगतुना थोरम पांगथोके तोंगान तोंगान दा स्कूल गी महिरो यावना पुन्ना कंटिजेंट यांखनिथोइना मार्च पास्ट चटके Tamenglong District Headquarter da leiba Mini Stadium Complex da Independence Day gi thauram Lower Ground da leiba Indoor Stadium da akanba section thauranga loinana pangthoke DC Tamenglong Rikhamna Jati gi machu ahung firal chinghatke Civil Police MR VDF ex servicemen School amadi college ki contingent kunmapan na saruk yaduna March pass sakhe thaurang gi sarukama oina nat ki jagoi leiba ningba isai amadi bhartiyam pangthoke District asigi afaba employees singda certificate pibaga loinana khangalaba youth club amadi ahal singda kambal amasung sana khotnabagi masak sing yenthoke DC luikhamna district administration na power sector amasung road connectivity da ahenbam ing changi sarkar na paikhat pa sakut thawang thabakta ayat apan pibiganu haike initial survey by the project implementing unit has been completed. Further survey along with concerned departments, government. Sadar Hills District Administration asu Independence Day gi thoram Kangpopi Government High School ground pangthuke thoram aduda additional DC Sadar Hills DK thangboina parade yang silaba matung India gi machu ahungi firal pahenke Sadar Hills ki tongan ba school police ki apun ba contingent kungi march past ki salute okay Kuki Naga Nepali amadi atei furuki VA kaya tinkiba thoram aduda DK thangboina freedom fighters singbu aikoina ikai khumnaba utpaga loinana makoina manglamba manglan amasung pamjaramba sing thabak oina pangthoktuna ebagasi akanba watapadaba ama ohenduna lining furuk amadi nupa nupi da khenaba thamloidabani government ki paikaliba sakha thorang ki thabak thoram sing ningthina paikhatpa ngamnanaba village authority na mateng pangbinaba appeal tawduna National Highway number 2 asi peaceful zone ama oinanaba Sadar Hills ki miyam da appeal tawke March past da saru yakiba sing local club amadi ahal sing da manamatum yenthokpaga loinana district asigi mathau ningthina pangthokpa official sing da su manamatum PK ngasigi tharamadu da ADC Sadar Hills ki vice chairman Thangjakam Misau ate member sing Kuki MP Sadar Hills church leader Mahiroi Lok amadi civil society kayagi new sing su saru yake village in the state of SDO Saitu Gampazona Susinduna Independence Day gi thoram Gamnom Sapar Maina da leiba subdivisional headquarter da pangthoke Saitu Gampazon gi SDO and Surjitna Bharat ki machu ahungi firal singhatke March past sat pa yauna tongan ba cultural program kaya su pangthoke Moregi ADC and Gojendrona chief guest oiduna ADC Moregi complex da su tharamasi pangthoke security personnel amadi mahiro singna sarf yaduna March past satke tongan ba community gi leader sing civil administration gi officer sing su sarf yaki ba thoram aduda Assam Rifles ki band party na akhanaba performance utke it will be followed by police Independence Day gi tharamasi Manipur Pradesh Congress Committee na susinduna Congress Bhavan da pangthoke tharamadu da Chief Minister Okami Bobi MPCC ki President TN Haukip Deputy CM Gaikhangam Minister Parliamentary Secretary MLA amadi Congress ki karmi kyana saruk yake tharangi sarukama oina MPCC ki President TN Haukip na machu ahungi firal chingkatuna ikai khumnobot ke Khangabok Block Congress Committee amasung Khangabok Block Mahila Congress Committee na su Independence Day thoram Congress Bhavan Wangdal da pangthoke Block Congress ki Secretary TS Ibomchana Bharat ki machu ahungi firal chingatpaga loinana India ge freedom fighters singda leisu katuna ikai khumnabot ke Jiribam da su akanba section thoranga loinana Jiribam Government Higher Secondary School Playground da Independence Day thoram pangthoke ADC Jiribam in charge W Birjitna India gi machu ahungi firal pahanke Police BDF Kuntare Suba Assam Rifles Marputare Suba CRPF Fair Service Tare Suba IRB amadi cultural troops singi contingent singna mass pass da saruk yake
मोइरांग सब डिवीजन की ओइनसु एसडीओ मोइरांग एस दौलत खाना इंडिया की मचु अहुम की फिराल चिंखटुना इंडिपेंडेंस डे की थौरम पांगथोके थौरम अदुदा एसडीपीओ मोइरांग एस रघुमनी एसडीसी मोइरांग वाई हरिदास एसडीसी मोइरांग हेडक्वार्टर सीएस समरेंद्र पुलिस समदि सीआईडी की पर्सनल कया सरुक याखे इंडिपेंडेंस डे की थौरम असि सैनिक स्कूल दसु पांगथोके सैनिक स्कूल की महिरे कयाना सरुक यादुना पांगथोकिबा थौरम अदुदा सैनिक स्कूल इम्फाल की प्रिंसिपल विनय टिवाना हाकिबदा निंगतंबा लेबाक अमा ओइबा ngamliba asi thongna phaba mi kayana makoi gi thawai dagi ningtambana hena phai haiduna thawai katuna british ka thengna kiba adugi mahaine ngasigi mirolna makoi bu ikai khumnaba amasung makoi gi mama lebak nungsiba adu aikoina tamjaba ngamnaba honasi haike policy until the whole Indian subcontinent came under the rule of British Empire. The Indians were subjugated, treated as inferior race, and endured harsh treatment of the British for more than a century. Independence Day thoramda akaiba preptanaba security na akanba thorang lokhalingaida masigi seirakta Imphal gi mafam ani da ngasi ayu bom ani pukhaikre ngasi ayu pung 9:15 da Singjamai police station gi manung chanba chinga makha pisum thong manakta bom ama pukhaike thododu da so pandi amata yaukide police ki makok thongba officer kaya laktuna mafam adu yengsinke thododu da asopan amata yaukide Bisumda pokai ki matung ikan kanadana atopa bom amasu tera bazada pokai ke thodok aduda su aso apanang kide adubu bom pokai tam manakta leiba mayang bam modu chai humrani thoi amade ma kiloina bi emme ma gyan mangbadagi hospital da pukatuna laikana ke Nakalamarom da Singjamai chinga makhada bom pokai hankiba thawungbu yaningdaba phongdoktuna lamdam adongi miyamna chinga makhada wakaning fam chachakre asiguma thabasi miyam tinba mafamda amuk hana tawiganu haire pokai basida mapangan sonda lejeramba inau nu piyama wandharakpadagi khoi miyam jang laikan najegi adugi maram moidana kaiguma mafam khuding makta khoi ko ngajamna nungai jedabadi mi yamna tinma mafamda bom pokai ba amasung siwaya ba thokwa ba thabakchi asopan ni thabakchi tawidaba akhoi ngasi ma khoina phamjari basi yamna kan tawbana chati aduga Pindaba Tumana Matunda Amana Tom Biganu, Mapam Kudim of the boom, Pokai and Basi, Taviganu. Korkom Yana Tongan Ba Awano Poki Lalo Basina Independence Day Thoram Boycott Toguna, Kokiba Total Sat Down Manipur Soup Mahusagi Punsida Sauna Hombele Cre. In Fargi Kwaramanda Katil Sing Kanakide, Dukan Sing Tongonake, Lambi da passenger Puba Gari Sing Senakide, Needs a Pagisang Yamhantake. Total shutdown की खोंजंगना विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट सुक महुसागी पुंसीदा साउन अकाइबा पीखे विष्णुपुर नंबोल निंगथौखोंग मोइरांग अमदी कुंबी कैथेल कानखिदे पैसेंजर पुबा गाड़ी सिंह चेनखिदे मफम कयादा पामदबा थौदोक थोकतनबा सिक्युरिटी ना अकनबा सेक्शन थौरांग लखुतखे तोगान बा लालोलुप सिंगना इंडिपेंडेंस डे गा मई लेनना कौखिबा जनरल स्ट्राइक ना कक्सिंग बाजार दसु चाउंग ममिताखे दुकान सिंह थोंग हांगनखिदे मी चटपगी सांग यामने नेंखे Assam Rifles Masel Nomai Kamnabada Jawana Masire. Thodosi ki matang da Assam Rifles ki authority na Mayang Imphal Police da report tawrakre. Thodosi ngrang midang pung 12 tabada Mayang Imphal Police Station ki manung chanba Komla Khong Singthida hangba nifunithoi suba Assam Rifles ki post da thokibani. Leikidraba mi adudi rifleman Bhimsel Sutar Kawi Mahak Lemakhong da leiba Army Hospital da pukhalaba matungda laikanaba ngamdana leikidabani. Thododu da chenabani hariba Assam Rifles ki Havildar Dayaram hauzik phawadi police na phabagi pau phangre hauzik aten ben pelojare Osa pain relief ointment Khang naba, pot sikpa, tang sikpa, puna busing bada, sinaba yarba, lipsa kumna putok saba, Osa. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की सेंथंग मखादा JCRE स्किल सॉल्यूशंस ना लेमना मिंग चनबगी खुदोंग चाबा पिजरी हाइरिबा कोर्सिंग दुदी अपैरल और ड्रेस मेकिंग अमदी असिस्टेंट ब्यूटिशियन नि खुदोंग चाबा सि लविनिंग बसिंगना अकुपा मरोल की दमक थांगमैबन मैसनाम लेकाय ऑपोजिट टाउ ग्राउंड द लेबा JCRE स्किल सॉल्यूशन की ऑफिस द लेक्सिन बिराउ नत्रगा कॉल तो बिराउ 7085051125
Miyam ki nuwairaba pausel, mathangda domna Delhi chatpada look active hospitality services na miyamda air conditioned rooms, ethnic cuisine amasung taxi ki khudong chaba tham. Please contact 09999055302 or 09821819453. Look Active Hospitality Services, assurance redefined. Build your success BYS Palace Compound Machalema School. 6% taba ngandare pasi no ba amasung BYS coaching institute ani matra credit citizen BYS ki hostel da lejana BYS ki connection to return cost ani ma yawa ga mai papa si ngandare kiwen. Admission is going on. Saraswati Coaching Institute, Chingmairong Khongnang Anikarak Imphal. Admission open, regular course for NEET 2017. Commencement of class 8 in August. Attractive features. Special concession for ex-student for Saraswati. Study material from Empower New Delhi. Analysis of NEET model question. Special concession for rank holders and score 80% and above in class 10 and 12 board exam. We nourish your future. Managing Director. Break matung ni am taram nokchare. JCILPS na ngasi su kai sampat le mazam le kai community hall da chara henbagi khongjang sangshin khe khongjang adu da kai sampat le mazam le kai mera pai bigi thomi sina saruk ya khe lani ba taramatu subai assembly gi mikhal da kakching kendra da mirep oigani hairiba naurem covid ki kakching ningthau le kai da leiba mayum da ngarang kendra asigi polling station singi luching ba singna saruk ya duna political conference ma pangthokre Naurem COVID pu pikala sida mai pakhanaba polling station khudingmaki booth committee amamam semba haina suwarep nakre Congress amasung corruption ani asi selmayek amagi mamai ani gumbani haina BJP gi state election management committee gi convener Ches Chawbana ngarang Moirang gi INA memorial hall da pangtokpa BJP youth ki thoram da haikre BJP Moirang mandal BJYM Mahila Morcha Kisan Morcha Minority Morcha amasung Moirang Municipal Council gi BJP gi councillor singna puna sinduna pangthokhi ba thorum aduda BJP gi maru oiba thaupuba kaya yauna moirang kendra da BJP gi candidate oigani hairiba P Sarachandra Susam kya khe J Sawbana hauzik oiriba kunai asigi phibam asida naha singi thodang chawi sahi tara manga engak lakliba Congress sarkana naha singi thoidokpa thabak lokhate sifai lobada selfie drabadi masa mau phaba dharol kaya thabak sangba ngamri haike KCP gi lanni sanglop miyam gi fingang lanni gi taran thu suba kumon August taram da lup asigi United Base Camp tapang thu khre hare lup asigi Information and Publicity Secretary Member in Charge S Mangal gi cherol amana thamadu da UNLFW gi Chairman SS Khaplang miyam gi fingang lanni gi Chief of Army Staff KLO gi President Jivan Kuch NDFB gi Hanagi President IK Songbijit Hauzik President Oiriba Sorai Dawara NSCN GPRN ge Naga Army Chief Kumchok Naga Deputy Army Chief Nikki Sema Religion Launcher Sawang Singh NLFT gi Organization Secretary Sachin NDFB gi Deputy Army Chief R Lamshro MYL KYKL First Battalion ge CO Lipana Chingba Wesha gi Yaw Luchingba Singna Saruk Yake NSN gi Chairman Kaplang gi Muhut Sinduna Private Secretary Major General Angmaina Sotharaba Wesya gi Yauloi Singbu Kaplang na thongna hapiri Wesya gi apun ba pangalna yekna babu maithi ba pina bagi amatangai raba khulai ni haike Miyam gi Phingang Lan gi Chief of Army Staff Ais Ibom Chana Landama sigi sakchu manaba Mongoloid ichun inaw ekoi amata oina pulle apun bagi pangalna Wesya gi ning tamna bagi damak thelnaminarasi haike Bishnupur District ki Moirang CD Block ki Khatinungai Gram Panchayat ki Manungchana Kayan Phabi Mayang Leikai Community Hall da Gram Sabha Mifam Ama Ngarang Pangtuktuna Gram Panchayat asigi Pakhat Kadaba Saukat Thorangi Oiba Mifam Ama Pangtukre Swats Bharat Mission Sanitation Village Water and Sanitation Committee Kayan Phabi Khatinungai Kangsoibi Khongbal Amadi Kodak na Sinduna Pangtukba Thoram Aduda Pradhan Upapradhan Video na Chingba Mirkyana Sarukya Ke Urembam Powerhouse da Anowa Station ama Hongzin Bana Maram Oiraga Narang Ahing Ungai Dagi Ngasi Ahing Pawba Urembam Eastern Feeder 1 na Koliba Government Polytechnic Moirang Hanuba Takiel Patchoi Langjing Singba Mafam Singda Mai Phangan Bangamge Hayeng Dagi Mai Pina Naba Akan Bathabak Pakat ni Haina DZM IED 2 gi Kartik Cherol Amana Kangle
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯂꯧꯖꯔꯤ India gi ahanba national awardee government of India na piba silver dew makhal suna lejare half liter 750 ml 1 liter 2 liter 5 liter and 20 liter jar as an distributor amadi akupa marol loktak industry industrial state takiel da contact tobiu Hello Doctor, live phone-in program based on healthcare is being launched very shortly on ISTV channel 2. Be a part of it. Special course Haujaragani, Department of Agriculture and Directorate of Rural Development and Panchayati Raj ki Progress Assistant Village Level Worker Office Assistant cum Computer Operator LGC Village Extension Worker Field Assistant ki Special course Haujaragani. Class Hobagi numit August ki tangoni thoi nungthul gi pung 3 dagi pung 5 minute ni pung 5 faugani akupa marol gi dama Proactive Academic Wakatil Info the contact to view. Forest Guard launa bagi aiba changing idama special course Haujaragani. General knowledge English maths and science special emphasis pizagani August ki tangoni thoi class hogani class ki matam ayuki pung 3 makhai dagi mapan faugani akupa marol gi dama Proactive Academic Wakatil Info the contact to view. Break batung dumya am kare taram nokchare Brahmapur Laipubam Lekai Mera Paibi amasung club ki Naharol Sina August 12 athoba singi numit ka mari leinana numit humni satharakiba lamtu sengdopagi thoram ngasilosin kre ngasi yopung nipan makhairom taba matamda awang chawkhong development club na North Aosidagi heroin number 4 sijinabani haiba mi ahum fare development club ki maike dagi makhatana America bani sa thingnana ba khongjang lepalaitana sangshin khigani haina phungdurakle miyam prajada khanganingbadi laikai se samthoklasi sengdoklasi mari leinaba mayamnasu miyeng changbire haraga hairiba ACDC hairiba awang chakhong development club ki member singna mayam prajada sumaina paujil piningi yaragadi noin mateng pibire haraga tamthiraba namthiraba matamamada biosi na khangaribase ngasidi chamthoklasi sengdoklasi haiduna sumaina in paujil pijabani drug addict ni haibi chai kuntra mangarong gi lenga oigadabi nupi ama ngasi North Aosida leiba government oil depot manakta siduna leramde leikdrabi nupi adudi mina kawi hairi Ukhul district ki sapogdagini asiba haksang police na lokalaga rims ki mok ta thamkre sarkiba tang tarang degi ayupung mapalom taba matamda iroi semba maning lekai dagi wai nawi singhagi loinabi yengkhom ongbi manbi alias Johnny asi mayum dagi thokibadagi hanjilak hari mag fit mari inchi ahung wangi mamai koda nei masam sangi magna mayum dagi thokiba matamda komla machugi fanek ama setke angobu machugi armless fruit amalit ping machugi chuni ama yanke kanagumbana mag puthingrabadi manak police station natraga mobile number 9856237853 da pau pibiu hari hauzik sanabagi pau lawirase Nasigi sanabagi pau boyani thongjamdagi phangbigani Minuthongi Kangla artificial climbing wall asi matamga sanaba mawngda sembirabadi lakadoriba sahi 2020 da Japan gi Tokyo da pangthokadoriba Olympic Games da saruk yanaba Manipur dagi Olympian masing puthokpa ngamgani haina Manipur Mountaineering and Trekking Association gi chief instructor PIS Khalendrana network asiga akhanana unamada phongdorogli Hojik association asina sinduna thasigi tang tarani thorigi Kangla artificial climbing wall da chathariba hapta amagi waiba nifumanga suba sports climbing course association asigi president N Ibungo Chowina hawdokhibaga lonana September amadi October thada pangthokadoriba North East Zonal Level Sports Climbing Championship da saru yanaba akanba mongda chief instructor Khalendrana Manipur gi tongan ba mafam singdagi nupa masa singda training piri Instructor Khalendrana makhata na phongdokhibada pangthokliba course asina Manipur da adventure sports amadi sports climbing gi promote tongnabagi damak pangthokpani
अथेंग मतमदा चंगलखिबा मसाना अमा ओइरिबा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग असी तमना तमना फगलकपदगी लाकदोरिबा सही 2020 दा जापान की टोक्यो दा पांगथोकदोरिबा ओलंपिक गेम्स दा मसाना असी यावखिबासिना मणिपुर की थवाई यावबा स्पोर्ट क्लाइंबर सिंगदि यामना खुदोंग चाबा अमा ओइरगनी अखोना स्पोर्ट क्लाइंबिंग कोर्स निफु मंगार मथंग मथंग चथादुना लाकपगी बरुवा मरमदी एडवेंचर स्पोर्ट्स अमदी स्पोर्ट क्लाइंबिंग बु प्रमोट तौनिंगदगिनी मतम यामना थेंगना चंगलखिबा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग हाइबा स्पोर्ट्स मखल असिना तमना तमना चौखलतुना हौजिकति लाकदरिबा 2020 टोक्यो दा पांगथोकदरिबा ओलंपिक गेम्स दा यावखरे मरम अदुना मणिपुर दा लगिबा नहासिंग स्पोर्ट क्लाइंबिंग ना थवा यावबा नहासिंगी तमकदि यामना खुदोंजाबा अमखक ओइनी हौजि अखोगी मणिपुर माउंटेनियरिंग ट्रेकिंग एसोसिएशन की कॉम्प्लेक्स दा लगिबा कंगला रोक वाल असी आउटडेटेड ओइरे मतमगा सुनद्रे वाल असिदी 1999 की अक्टोबर दा इहानान बोना नॉर्थ ईस्ट की क्लाइंबिंग वाल ओइने लिखखिबनी हौजिकति मथंग मथंग डेवलप तौकदगी तोंगान तोंगान बा डायमेंशन फेस तोंगान तोंगान बा यामना टेक्निकल ओइबा वाल मयाम थोलले हाइबो वाल सी अखोगी ओइनेदी साबा ngamdri पैसा यामना चंबा यामना एक्सपेंसिव ओइबा फाइबर ngakani अखोगी इंडिया की प्रोडक्शन अते अतोप कंट्री इंपोर्ट तौरपनी एसोसिएशन असिगी कॉम्प्लेक्स लेरिबा कंगना मोड की रोक क्लाइंबिंग वाल असी मतमगा सानद्रे ऑडिटेड ओइरे हौकिबा सही सोगलिसिंग मसमापन मैफ्रुतरा मापलदा नॉर्थ ईस्ट की वइना इहान हाना सेम साखिबनी अदुबो लाइबक थिबदी इंडिया की तोंगान तोंगान बा मफम सिंगदा लेरिबा यामना टेक्निकल ओइबा मोंगदा वाल क्या लेरिबसु मणिपुर ददी मसिगी ममी ताद्री मणिपुर की अमत ngairaba वाल असिदगी नेशनल अमदी इंटरनेशनल थाकी क्लाइंबर क्या पुथोखरे वाल असी मतमगा सानबा यामना टेक्निकल ओइबा मोंगदा सेंबिरबदी टोक्यो दा पांगथोकदरिबो ओलंपिक गेम्स दा मणिपुर दगी मसाना असिगी ओलंपियन सिंग पुथोकपा ngangani हाइखि आउटडेटेड ओइबा वाल सिदा प्रैक्टिस तौना तौना अखोई आंगांग सिंजे यामना थवा यावना बखोई जी कंसिस्टेंट ओइना चंगसला खोगी माहाई ओइना नेशनल लेवल कंपटीशन अमदी इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन दा गोल्ड मेडल सिल्वर ब्रोंज मेडल मयामा फंगदुना हौजि फावो लागी असुमना सुम चथारक फजिना अखोगी अनौबा यामना अप टू डेट ओइबा वाल अमा साबिरकपा तारगदी हौजिक हौजिक फजदुना लेबा अखोई आंगांसिंगी परफॉर्मेंस से हेन्ना इंप्रूव ओरक्तुना लालिबा 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स असिदा मणिपुरगी ओलंपियन खरा पुथोकपा हाइबसे अखोगी मणिपुर माउंटेनियरिंग एंड ट्रेकिंग एसोसिएशन सिंजरिबा स्पोर्ट क्लाइंबिंग कोर्स असिगी पांदन बैडमिंटन एमडी सबीर अमदी एमडी सिकंदर की जुराना फर्स्ट लेट एमडी रियाज खान मेमोरियल बैडमिंटन डबल्स टूर्नामेंट की चैंपियन ओइखरे खेत्री बेंगुल दगी एमडी जफीकुर रहमान ना स्पॉन्सर तौरगा लैखिद्रबा एमडी रियाज खान मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट कमिटी अमदी खेत्रीगांव केंद्र की वेटरन बैडमिंटन एसोसिएशन ना सिंधुना थासी की तंग 13 की टीम 10 की बैडमिंटन सानरोई कुन्ना सरुक यादुना खेत्रीगांव कम्युनिटी हॉल दा चथरखिबा फर्स्ट लेट एमडी रियाज खान मेमोरियल बैडमिंटन डबल्स टूर्नामेंट ngasi लोइसिनखरे लोइसनबगी थौरमदा हाना डायरेक्टर ओरंबा अलहाज हाफिज लमदम अदुगी मियोय एमडी अनवर एमडी ताजीबुर रहमान एमडी नाजा अमदी एमडी जलाना अथोइबा मिथुलेंसिंग ओइखि टूर्नामेंट असिगी ngasi सानखिबा अरोइबा मैचता एमडी सबीर अमदी एमडी सिकंदर की जुराना एमडी ताबा अमदी एमडी रामी की जुराबु सेट अनि सिनो कुनमाथोय तरमाथोय कुनमाथोय तरा तुरुक्ता माइथिबा पिदुना टूर्नामेंट असिगी टाइटल लौखिबनी सथरखिबा टूर्नामेंट असिगी बेस्ट प्लेयर तारबा एमडी जलील अमदी एमडी हजीज विनर ओरबा एमडी सबीर अमदी एमडी सिकंदर रनर्स अप तारबा एमडी ताबा एमडी रामीदा थोरम मपुसिंगना ट्रॉफी सिंग पिदुना पुनिंग थवटखि कक्सिंग फुटबॉल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन कक्सिंग न सिंधुना एसोसिएशन असिगी प्लेग्राउंड टीम मरीना सरुक यादुना था असिगी टांग मापलदिगी चथरिबा सेकेंड डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैचता थोइबी पार्ट यूथ प्रोग्रेसिव एसोसिएशन सोराना साउथ ईस्टर्न स्पोर्ट्स यूनियन कक्सिंग बु गोल मरी अमदा माइथिबा पिखरे थोइबी पार्ट यूथ प्रोग्रेसिव एसोसिएशन सोरागी माइपापगी गोल सिंगदु एमडी अबटापना मैच की 39 सुबा मदी 19 सुबा मिनिटा गोल अनि सनखि अतोपा गोल अनि अदुना एमडी तहिबुर एमडी आरसटना मैच की 50 सुबा मदी 50 सुबा मिनिटा चंदुना मैच असि माइपाखिबनी माइथि ओरबा साउथ ईस्टर्न स्पोर्ट्स यूनियन कक्सिंग की अमतंगारबा गोल अदु पी इथोइबना मैच की 23 सुबा मिनिटा सनखि मैच असिदा
थोइबीपाट यूथ प्रोग्रेसिव एसोसिएशन सोरा की सानरोय एमडी अनास खान दा सेंटर रेफरीना येलो कार्ड पीखी हयेंग सुपर डिवीजन की अहानबा मैच ओइना नुंथिलपुंग अमताबदा IYA कक्सिंग अमदी PYC कैरक सानगनी अनिसुबा मैच नुंथिलपुंग अहुम ताबदा SWC कैरक अमदी YPO सोरागा सानगनी थागचरी मखा ताबा सानबगी पाव खरामु आंध्र प्रदेश दा अगस्त 3 दगी 3 फावबा चथखिबा वाको इंडिया सीनियर नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप ता मणिपुर ना गोल्ड मेडल 13 सिल्वर अनि ब्रोंज मंगा लौदुना रनर अप तारके चैंपियनशिप अदुदा सानरोय 53 अमसुंग ऑफिशियल मरीना सरुक यारुगनी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना हयेंदगी SKYC सेकमाइदा टीम 3 ना सरुक यादुना उलुंदे सुबा एल संगीता देवी मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग हौरगनी काकलोंग यूथ क्लब ना कुमरी सुबा इंडिपेंडेंस ट्रॉफी की मपु ओइख्रे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन तमेंगलोंग ना सिंधुना चथकिबा टूर्नामेंट असिगी ngasi sanakhiba final da काकलोंग यूथ क्लब ना पांचेंग फाइबु पेनाल्टी दा माइथिबु पीदुना फाइनल असि लौखिबनी ngasi gi loisinbagi thoramda DC तमेंगलोंग M Rikam SP तमेंगलोंग L Ragui ADC तमेंगलोंग के एजुकेशन बोर्ड की चेयरपर्सन रामिंग पामेसु सरुयाके माई पार्लबा टीम सिंगदा मनामथुम सिंह येथुके हौजिक ngasi nongmagi engsagi pau ICAR लम्फेल पाटकी फंगबा पाउदा ngasi ख्वाइदगी साखिबा डिग्री सेल्सियस 19.5 ख्वाइदगी इंगबा डिग्री सेल्सियस 19.4 नुक्सिता यावबा इसिंग मनिलगी सांग अयुक्ता सादा 42 नुंथिलदा सादा 42 ओइकी ngasi nong chukibagi sang sino 0.3 millimeter ni हजरो बदामरु रुपा अमुखना अथिंग बमरक्ता सिक्योरिटी की अकनबा सेक्शन थोरांग लोइना हुमुदा सुबा इंडिपेंडेंस डे की थौरम पांगथोखरे अकनबा सेक्शन थोरांग मरक्ता इंफाल की तोंगान तोंगान बा मफम अनिदा बोंग पोखाइख्रे लालुप सिंगना कौखिबा जनरल स्ट्राइक ना महुसागी पुंसीदा ताउना अकाइब पीख्रे अमदे मिनुथोंदा लेरिबा आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग वॉल मतंग चुनबा मौंगा सेमगदबदे मणिपुरदगी ओलंपियन क्लाइंबर पुथोकप ngमगनी हाइना चीफ इंस्ट्रक्टर ना फोंगदुखरे ngasi gore dia ISTV na pizar pamatang solution jare yang tabi riba simbu amukahanna khurum jare
Amidst tight security, 70th Independence Day of India celebrated in the state. Hello and welcome to ISTV English News. Let's move on to the big stories now. As celebrated throughout the country, Manipur also observed the 70th Independence Day of India amidst tight security at the parade ground of the 1st Battalion Manipur Rifles today. Chief Minister of Manipur Okram Ibobi unfurled the tricolour. He inspected the Guard of Honour and received salute from 40 march-past contingents, including 21 schools and colleges and a combined band belonging to different security organizations. Deputy Chief Minister Gaikhangam, ministers, MPs, MLAs, top-ranking civil and police officials were present at the ceremony. Speaking on the occasion, Chief Minister Ibobi said people with unified effort should strive to bring to an end all the problems prevailing in the state by holding dialogue and resolve amicably. He conveyed to the people of the state that the new ILP bill to be introduced should be such a bill that is acceptable to all sections of people. The Chief Minister handed over medals to 8 police personnel for their distinguished and meritorious services on the occasion. Constable of Imphal West Police Commando, Guite Kha Jamung, was conferred Police Medal for gallantry. Inspector of Imphal West Police S. Komdon was given the President's Police Medal for distinguished service. Havildar of 2nd